Leymane naga qabda fayyuma jiruna kam fakat beredu shashayet araba qaqamu fin qopoyne Allah Allah sanu arra man akam kisa qamana set mana foqi adda hanan qabsan kisa la daraja lamma fatenyeti ta oliti lemban ta jalati lenten ta jiddu lamma fa daraja lamma fa san kisa tenyeti qamati tenyalal foqi hunda Allah simale habira yanulalu unala ka Allah abu akana qaddu fi way wa tolte waynuma tolte he wa meheddun qababaran dugasa way wanta ka bicara tayyara sini qab tayyara ni qab ni qabe abu disgasi male ma khabira unala akana ka ya awu tayyare da bereda way tayyari se da bereda uno targar tibasu dema finfinne kese bitedin targa bican irabe targa sambican tibabade gana samboda lal akati do fuda sami as gubbala ton hunde gubba bakka lade shirshir jannanka wajinka amma tikishola la gamana nami to kuna gujira nama sambire de gedin daddafe qoppaye foqi daraja lamma fasan gay sae shaaji akana cikil fadde se gala akana cikil fadde arqa mane bakka da kon nuwas bakka nuwas ni le wansa no jeddedin dafe debiya nuwas abara dilagata malin dalagat enin dalagat de dakasan kurte basin nagur dakakan ulo halala daka dilagana mo nin dalagat nin hay wo kon qiyuma min nafiz sport da gona kana dalage kana la dugu dilagana no mafita angude desragur Allah 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 dilagana gudu angum natijaga me kana kan nita duwa intauga intau an dibban faduga dibba akami dibba marra qarshi mata kawji ga an fadu an dibban ma wondar inin di samale bakasani dibba sadi yo antol cewjet kana baran habba kudan famba kataka fude ge sabar habba kudan habba takata khanin dadde mota kuma en kijibuti takuma takanin fude tirraga gure boda qarshi dibba sadi ende yala hab sumarras gora dedi man je kana mana nap kan itamire kanu ma nema me kanu mamo haya me Allah daka dila kana gutu aje kaisa kanin dando bican kaisa ga guradde tolfadde asma ga guradde din gamasi tachu gure mana sanille yo jala siminton hidu tatale nin hidambo malaga tine da dibba jafa hay aje tin kaisa ga guradda taka lam sadi Allah daka numa ulfata kum famma tanama pakkata mi afur shan oh ninu na kaisa dumte kana osman arkisu shan ja akana goli kabaddehin marsa za dura anga to ko gure way jawwen kay jirti dino ngal jawwen kay jira cuno lo njero makada kati goli kabadde cibura awo da hanu ma tida amma tokko tidak detin amalle achi tachigura da kan arra hanga asiga fitun kam hanga kan ni fita kaisa ga gura de kanina dimneti na chigura kaisa ni dara kalshi dibba der kanamo hay borulle ti demina dibba ja bakka du keni raka zakka jaibat Allah abo da kan amma bakka ga guru dan kam habata ko fi lama tiga gura detin hoggu sadi fi lama bichatin geisu kam habata ko fi lama tinga gura wah, aku orang mata lagi deh. Iya, wati mana masih got? Mana masih got? Naga. Cuma. Itu aman. Bar lal dah kananin. Gulle umman dia kana dah kanda itu sangka. Saning ber kaisa basu jira. Wati bela mah hanya maka belais. Bailama belais ni ber. Dah kana kadu fardi dah miga umman dia. Mana malah gutu man teh, kon numa jaitin. Dila kana mo? Ega. Bar dila bereda kaisa basu jira ber. Bereda. Dalaga tuh halal. Dalaga jutin jira ber. Allah. Auzi billah. Dalaga miti ber kasi. Mal jete.
Yaa mootii addoo ati afaanumaan tujjaarta. Maal tujjaaru bar maallaqaan irraa qaba. Maallaqaan irraa qaba bar maallaqa sanis irraan irra sanaan jetti malee waan biraatii miti bar maallaqaan irraa qaba isiidha. Mootii fookii isaan qaban jenne. Fookii ni qaba kaa dalagaa juttiin jiraan. Dalagaa juttiin jira. Siif moo? Siif hin dhagaa guru jira. Fookii nurraanis afaanumaan fookii hundi bitee afaanumaan yaa hundi bitee. Afaanumaan dhuga afaanii fi afaanumaan xayyaaraa fi afaanumaan manaas hin binne fookillee hin jaarre dhuguma waan dhugaati bar. Awaati nurraanis kijibaadha. Akkasii. Alla deemtee? Deemtee sa'aatii an dasarraatanyaa teetillee ta'u maaliif naqaanyesite dila kana guutu ambar qaadhimaati yaa isii bira takka kana agarreeti. Dalagaddu sanuu ammallee osoo isin biyyoon bireeddun akka na bira dhaabbattu dalagaddu naan jetta. Maallaqaan sirraa hir'isa. Awwa meedhis mee'aate naqaanyesite way akka malee. Dhakaan guura bakka maallaquma sannaa kanneen silaa naqaanyesite silaa miyyoo sinis na dhoorkitee sinji ammatu wallahi kaaniin dalagadda siyaa kuttee misiinu na bira kuttee maa kan naqaanyesite garuu ati maaliif akka naqaanyesite bar dalagumaan ittiin jira akkasiin nun qaadhimaati jira ni beekta maaliif dalagaddu maallaqaan sirraa hir'ise naan jetta isii bira teesse isii bira dhaabbatte yoo dhiisaa silaa naqaanyesite dhiisi gaa maalumaan godha kuttee mi amma awoo kuttee lakkuun olaaf laal siifin tolche dalagadhee tolchee fookii fi xayyaara sanillee dhugaadhaan bituudhaan qaba. Na kijiban bakka niin dalagadha amma maallaqa san 300 kan eeta borullee iftaanillee guutuutti dalagadha bakka dhiisee mee dalagadhee xayyaara waan san guutuu dhugaadhaan bituudhaan qaba. Inshallah yoo rabbi jedhe.